Biyag! Wano patay! Tinapalabas, nabang-aran ni Bakat Adela, ididimteng da Solomon ken Rosana iti mansyon. Maragsakan, tawan ti dakas nga inaramid ni Solomon iti anak na. Ngem dimteng ti may sa arabi. Kayat ni Solomon, amatagikwan ni Rosana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wano patay! Saan amabalin? Arumuwarak dito'y silid. Lukas na nga, Rod. Siya tirumwara. Saan? Di nakigaman! Paldag! Ibatam! Umayik ka! Di nakiguyod! Saan ka na makapaluspos kanya ka? Di ka makarukat. Dito'y aklatan parangan ti mansyon. Maskay, ang soda! Oh. Tulungan ka! Rosana! Oh, Ni Solomon, patayan na ka! Rosana! Adaytan! mabit lang, boss! Ape ka di. Anya tinapasamak. Kita ang tibibig ko, Maskay. Kita Bibig mo. Tapay. Ha? Wan. Makita ka na imbag, kaputa na lawag mo dito'y parangan. Tadas sila wa kuryente. gapuanan day ta, babae. Boss, anya tinaramid ni Rosana iti bibig mo, boss? Kinagat na! Boss, Anay ko, boss. Ape, pinarusungan ng petan. Bunggunam! Asino tikat katawaam? Boss, dispensaran na. Boss, kastoy na mawatak ti amin. Saan pa kayat ni Rosana ti kayat mo? Yung asawa kon. Boss, kastoy na may mayat sa langan no takderam tay sa umidi. Nga urayem nga umamo ni Rosana. Sakbay nga ipatungpal mo ti gagam mo. Oh. Tanasamsam ito, Aporosan. wanmat ganin, boss! Senyorita Rosana. Hala, mapankan iti silid mo. Tagsasarita kami mampay kada boss. Nagturay kamatan, Maskay. Boss. Dangan na kuma. Relax ka lang, boss. Di kagpunto takasta. Wanmat ganin, boss! Ang mga no ag-high blood ka! Boss. Kasjay lang ang taramidam. Urayam nga umamo ni Rosana. Sakbay nga ipatungpal mo tigagam mo kankwana. Salbag kidi. Tanasay sayaat. No kasta ti mapasamak. Boss. Naragrag sakton. Isuabay ang pailaang ni Rosana. Gaputain inot tumet lang amat nagtiriknanaken ka. Basta di mo dangdangran. Anya? Nanang! Rosana! Basta ka nakadagos, Nanang! Umay ka, anak ko! Inrikop mo ad Agustiri daw. Rosana, anya tinapasama. Kan apay akas ta tilangham. Pisang-pisang magtanday tamandam. Nana, ang mga umay dito ni Solomon.
Wan, tulungan da ka. Iguyod tayo day takama. Naiharang tayo iti ridaw. Tapno sana basta malukatan ni Solomon. Aday ta. Naiharang tayo ti kama iti ridaw. Kat uray pa'y matulbakan ni Solomon. Di na basta mailukat ti ridaw. Anya tinapasama ka na ko. Isalaysay mo man ti amin. Anak, apay balasan ko. Kaya't nakagundawayan ni Solomon. Diyan kaya't na magpilit. Limabanak nanang. Anya, Kinugtarag. Ngam tinaklata paluspusan. Iswa kinagat ko ti bibig na. Gaputa pilitan nakagkan. anya. Diyan kaya't nga tamapasamak ka na kami. Diyan kaya't. Kanjak to itulog. Nagapgas ti bibig ko, maskay. Anya nga iti aramidan mi, boss. Unngag pa'y subos. Limtag ta bibig mo. Awan, Sikamat nga min, boss. Pilitang ngagkan. Iso a kinagat na kan. jak lang makapagtagpal. Kakaasi ko maitan iti kabil. Ay, sana, boss. San? Bayan pa'y lang. Basta urayem latan, ti kanito nga umamukan ka. Pudno ti kuna ni Maskay, boss. May mayat matlang. Boss. Tapno makaturo ka. Uminom tayo. Kat jay naingal nga arak tinuman tayo. Sa akong timang bukbok iti basom, boss. Maskay, nakaturugan ni boss iti tugaw. Nabartakan. Wen nga rod, aso. Ala, magkatantangay pa ni ti pagtuturugan ta. Tayo jay na maturog. Sige. Sana na makapot na ita. Gabota, nalaos ti Bartag na. Iman met. San ang nagbaligi kinurusana? Ala, magkatantang arudan. Tayo pantan iti pagtuturugan ta. Nairwamutan kadata. Ano da duma? Kat agkakaida tayo. Ala, maturog ka na, anak ko. Tanitang nga trabiin. Wen, Rosana. Maturog tayon. Madihiti agpuy-puyat. Tama ka padakas iti salunat. Sige. Maturog kayo lata, nanang. Nanabogan. Bay andak latan. Maturog akto lata. Awanin ti pagdanagam, anak. Tasaan mo't ang makastrag dito ni Solomon. Iso ang maturog kaan. Tony. No sa di naman ti ayan mo ita. Sabay lakuma. Tanatalgat ka. Ay ayatan ka unay. Kat oray pa'y nagkalaysa kami ka ni Solomon. Sigan tulat ta, ti ay ayatan. Tony, oray saan ka na makikita? Saan lata mapunas ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka lata. Aging kat panungpalan. Takdarak ti karikan ka. Kat mang namnama akmat itiin karim kanya. Ano dumtang to ti kundaway. Ngang sabat ti dalanta. Ituloy ta ti ayan-ayat ta.
Idaram ti karim kanyak, Tony. Asyak tulat na ti ayatam. Agingkat-ingka na. Adela, pag tinulungan taan nga idurontoy ka ama, tanakaturog pa'y mat ni Rosana. Wan kapsat bukan. Saan tan aringan pa'y? Tapno saan ama disturbo titurog na. Naimas titurog na. Wan, amangan no kaalaala na la ititurog na. Iso akas ta. Mala, agtinulong ta amang idoron iti kama. Tapno makaruwarta dito'y silen. Sige, mangtimpla kayo latan iti kapeyo dita. Adamot ken napudot adanom dita termos. Ni Rosana nga eh. Nakaturog pa'y laan. Kaalala na nga mintiturog na. Uray ni boss, di pa'y nakaring. Nakaturog pa lang. Siguradong aldaw to na makaring. Isaganahan yun to iti pagdigos na. Sigurado anahang over dayay. Sige. Ay, salbag tumot ngamin ni Rosana. Tadi naman la. Ang ay-ayatan ni Rosana ni Solomon. Di na mairusok. Daita kumati maawatan ni Solomon. Salbag kite. Agin papanginan tumot ngamin ni Rosana. Nakikalay sa langarudan kini boss. Saan akas kada kayo ti anak ko? Ala, agkape kayo kitdi. Ansot, maskay. Umay kan Adela. Ituloy tatagluto iti armusan. Nanang, Nakariing kamat gaya man anak ko. Ala, agtugaw ka ta isaganaan ka iti sopas mo. saan ni Nanang? Agape aklangan. Diyak kaya ti adagatas na. Diyak kaya ti nasamit. Ha? Kasta ti kayat ko, Nanang. Ne, sigod-sigod adi mo kayat ti puro akape. Tanapa itiraman mo. Alan, Nanang, itimplaan dakon. Ay, kayat ko kumapay ti maturog. Sige, nasa isaya at no agsubli ka pa'y iti siletni. Tamaturog ka pa'y anak. Agar mo sar ka pa'y Saan ang agar mo, sar, Nanang? Agape aklatan. Agkape kayo pa, senyorito. Nakasaganan, tinigos yu ijebanyo yo. Ni Rosana, Intulod ni Adela iti siled. Gapot agkakapsot. niya. Saan kami na nakaturog idirabi eh. So aday jay, agkakapsutan. Dangan tumot ngamin. Senyorito. Bakit bogan? Kayat ko ti sopas. Wen, sige. Yalaan ka, senyorito. Agdul-dul o kamutan, anak ko. Anya ti mapaspasama kiti anak ko. Rosana! Rosana! Anya ti mapaspasama kan ka, anak. Nanang, agdadagsan ako. Anya? Day tatipod no, Nanang. Agdadagsan ka. Idi pa'y lang ang amarikrik na pinaydumduma iti barukong ko. Akasla ka na yun nakamakadulok. Ngamlap-lapdak. Nang runadyak impadlaw ka ni Solomon. Rosana! Nito ni ti ama, ti sikog ko, Nana. Anak! Nagbungan ti ayan-ayat mi ka ni Tony. Katuray sa bali alalaki ti nakikanlay sa akin. Ipatag kontolata ti anak ko. Anak ko!
Aramida ti amin. Tapno maprotektarak ti anak ko. Anya ti aramidan ni Solomon, numaamuan na ngagdadagsen ni Rosana. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay! Tinapalabas, ginandat ni Solomon agundawayan ni Rosana, ngem limaban daytoy, ket kinagat na ti bibig ni Solomon. Timaray itirwar. Napan iti ayan daansot kan maskay nga inom. Tinulungan met ni maskay ni Rosana. Babaan iti panangpakalmana kini Solomon. Kinunana na saysaya at notakderan na di imbagana. Nga urayan na pay nga umamo ni Rosana. Sakbay nga ipatungpal na ti kayat na. Ket dita, awan sa bali nga inaramid ni Solomon, nudi tinagbartek. Iti matsilid dabugan ken Adela. Ijay anapan ni Rosana, tapno ituloy nati maturog. Pagamuan, tagdulok. Impudno na iti inana, ngagdadagsenan daytoy. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Dahil tatipod mo na lang. Pagdadagsan ako na. Idi pa'y laang amarikrik na tinaydumduma iti barukong ko. Akas lakanayo na ka makadulok. Ngam laplapdak. Nang runa adyak impadlaw ka ni Solomon. Rosana, Ni Tony, ti ama ti sikog to, nana. anak, Nagbuungan ti ayan-ayat bikan ito ni. Kat oray sa bali alalaki ti nakikalay sa hag. Ipatagkulat ti anak ko. anak ko, Aramidak ti amin. Tapno maprotektaran ti anak ko. kasano itanday ta, anak ko. Kasano numaamuan ni Solomon. Amangan no pag-aramidan na itidakas na itasikog mo. Amangan no paragrag na. Anya, Madanaga na, kanak ko. Juan. Sigurado akas ti aramidan na. Gaputan dakas at tao ni Solomon. Kat aramidan na ti gayat na. Matungpal lang ti pagayatan na. Kasano itaan, anak. Kasano ang maprotektaram ti sikog mo. Ada ka si ti Diyos. Juan, nana. Ada ka si ti Diyos kanyak. Kan iti sigog ko. Aniya, dayta ti pudno. At daytahan ti panagdandanag ko iti anak ko. Adela, kasano ang matulungan ni Rosana? Diyak mo. Ay, Diyos ko, tulungan ni Rosana. Ilisim iti anyaman apagkan. Kamsat mo kan. Naskan nga ilimot pailaang ni Rosana ti amin. Saan na pa ay nga ipakaamukan ni Solomon? Ang mga ano niya ti aramidan ni Solomon. Juan, kasta timbaga kin ni Rosana. Bugan. Ay na, Diyos ko. Tarabayam ni Rosana. Ilisim iti dakas. Maskay, ansot. Kaya't ko timapan agpalpaliwa. Ha? Intayo di sentro. Wow! Mayata! Uwan, boss! Ariglado! Kuyo ganda ka! Papanan tayo kadi. Ije kadi kabaret! Basta kaya't ko ti agpalpaliwa. Isuarumwar tayo. Arreglado, boss! Ketigate. Kaya't kung ikandado yo. Kaya't ko anayunan nyo pa'y ti ikandado yo. Ket di yo liplipatan nga alaan ti tulbak. Boss? Kasta ti aramidan nyo. Ikandado yo ti gate.
Tapno saan ang makalibas dagiti talo? Ariglado, boss! Talaga gaya makayarigan dati balod. Wen, kang runaan adyak kayat ang makalibas ni Rosana. Ngamin, balod ko dayjay, aging gat tong palbiag na. Sige, boss. Ikandado mitigate. Saan miya malipatan da ita? Talaga nga ikandado da Solomon Tigate. Talaga nga agsigurado da nga awan ti makalibas kada kami. Kabsat Bogan, Adela, nakita ka rimwar dagiti talo. wen, di da imbaga no sa di no ti papananda. Nalabit ang mapanda iti asyenda. Nalabit ang mapandamanan agakop iti kwarta. Aga ako, iti kwarta. Katuan mat. Dita ti may sapay a pagtataudan ti kinabaknang ni Solomon. Ti asyenda na, kan ti rancho na. Malaksid dita. At dapay sa bali nga asyenda na, kan rancho na iti sa bali a lugar. Anya, Kasta tinanggag ko asaritaan da ide atalo. anya, Wen, Adela, ngemday ta, kat nagtaod amin kadagiti naganak ni Solomon. kastagayam. Iso nga ure ag sinsenyorito latta ni Solomon. Agbiag latta. Gaputa day tala agak akop iti kwarta ti araramiden na. Kabayatan ti kadak ditoy. Ininot ang maamwak ti kinatao ni Solomon. Sayang laeng, Adela. No kumata na saya at atao ni Solomon. Naragsak kumatibiyag na. Saan ka di anaragsak? Iti aramiden na akinadakas? Wen, kinaragsak ang nagtaod iti dakas. Ngampulos adi na marik na tirag iti puso na. Tiragsak ang nagpayduma. Oh, Nupay kasta. Kabayatan asibibiyag ti tao. Di tay makadngan. Gapo takabayatan asibibiyag daytoy. Dumteng latta ti panagamiris. Kat sapay lakuma. Tadumteng tuday taken ko ana. Nanang, amuyo ka di ti marikrik na kita. anak, Nakaragragsakag. Gaputa nagbunga ti ayan-ayat mi kanito ni. wan anak ko. Iso da ito ti mang patalgad iti ayan-ayat mi. Iti kasta. Ad-adi mi malipatan ti tunggal maysa. Ngam kasano ang maipakaamom day taken ko ana. Nanang, Kasano ang maamuan na ngagdadagsan ka? saanin anas kan nga ipakaamok pa'y kankwan. Gaputa amangan no makapanunot iti sa bali. Kat maisag maklaang. Anak, Daytoy si Coco. Aywanak kan ipatid ko. Tada ito'y titanda ti ayan-ayat mi kanito ni. Ag-ingkat, ingkana. ala anak ko. Aywanam tasikog mo. Aywanak, kat ipasngay ko. Adela, orange mat day tao o kisam nga ikabkabil mo di tabasit a plato. Wan kapsat Bogan. Daytoy kanuti kayat akanan ni Rosana. Talaga nga aginawan. Iti pay laeng. Ngam di nala ipadlaw. Nang runakin ni Solomon. Kasta ka de.
Sige, kamsat. Taipan ko pa'y daytoy inukisak nga orange skin ni Rosana. Sige laeng. Asikaswam ti anak mo. Tasyakon ti makaam mo dito'y kusina. Agya manak, Bokan. Anak, alaam daytoy kwarta anaurnong ko dito'y mansyon. Ha? At datangdan ko dito'y mansyon. Gaputa may saak dito'y ababaunan akaskin ni Bokan. Nanang, Itad ko kan ka ti itang tangdan ni Solomon kanyak. Gaputa awan mat pangusarak iti kwarta. Isu nga idulin mo anak ko. Taamangan no addan to pangaramatam. sige nanang. Agyamanak. Idisok dito'y rabaw ti kama. Ibulsam to kat idulin mo. Agyamanak, nanang. Salbag! Kunak mo ijay ili ti pagturungan tayo, ansot. Ngam dito yung matgaya masyenda. Nagbaliw ti panunot ni boss. Kanya nga yung ti aramidan tayo ditoy. Sarungkaran na ti kaha ti asyenda. Kitaan na, no da simrek a kwarta. Ah, ha, wan matkit di ah. Ha, 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 ha. Natalaglauna kadag iti tattaw na. Nang runa iti agigigam iti kaha. Wen nga rod. Sabagay, saan da mabalin ti akusit? Gaputa sigurado amatay da. Sigurado da ita, ansot. Maskay, Rapay. anya nga tano iti may sangal daw. Kat umay ta ditoy. Hmm. Umay ta mangala iti kwarta iti kaha. Ha? Kat balagan ta dagiti tao. Adi da agi pulong. Tano agi pulong da. Matay da. Anya? Kasta ti aramidan ta, maskay. Ket no mapasamak day ta. Adun ton ti kwarta ta. Langgong! Apa tinapis na ngay? Tilan tumad kami ni Bagbagam. Saan ta nga ramidan ti kastanso? Ha? Delikado. Ang mga ano dahi tanti paggibusan ti biyagta. Sa nabale, tadamat tangdan tangit itad ni boss. Isuad di ka nagpanunot pa iti sa bali. Sabagay Saan ta nga garamid iti sana magustuhan ni boss. Tama nga no saan ta nga agbayag dito irabaw ti daga. Naglawat ti rancho, maskay. Ansot. Dakala kwarta ti mapaspastrak dito ay. Kinsan lang nga da ito iti rancho. At dapay. Wen nga rod, boss. At dapay sa bali a ranchom iti sa bali a lugar. Iti ili ti ukbong. Anya nga tanuin tayo mat sumarong ka rin, boss. Nabayag aditay na pa ni Jaya. Kasta ti plano, ansot. Intay sumarong kar ije utbong. Agbakasyon tayo jay iti sumagmamanungan na. Ken sigurado adakil akwarta. Imayawid ko. Ansot! Boss? Patultulam ni Maskay. Patultulam. Ano saan? Sikat ti patultulak. Wen, boss. Day talaga yam. Atay ko! Nagpatak matante dakula bonso. Nagpigsa. Ganapem! Saan ka latangagnak na kanya? Boss, anya ka di man ti basol ko. Imbagak adinak gidgidanan iti panagkatawa. Anay. Ngam ar-aramidim na. Ni boss Mike. Makiragrag sakag la ada kayo. Sige. Dito'y kayo pailaan. Nagapbes. Tayo nakasarita ti taltalkat dito'y radyo. Talaga nagbak ng ni Boss Solomon, ansot. Wen nga rod, maskay. Awan ti makaharutap iti kinabak nang na. Saan ka di? Wen nga rod, maskay. Anay ko! Apingay! Pagsasaran mo ang matan titong pam! Ha? Apingay! Awan mat pa kay naigam ti panang tungpam kanyak iti saritaan ta! Bimali saklang! Anya? Pinataltalan itay iti nakapigpigsa. Iswa bumalasak matakan ka. Maskay!
Jakmat nagayatan day jay ah. Wan! Ngam nakapigpig sa ti panang pataltal mo kanyak. Iso apakaragsa kang mati naramid mo. Si kamot. Iso ay ta. Quitstan. Patas ta. Gaputa binalas kan. Aglayon tayo ni Mansion. Boss, di tayo makapartak. Gaputa kaslasungkan mat na ito kalsada nga gapu iti ranchom. Sa nabalen, maskay. Boss, adya nga tano, pasimpamlangan. Total, barya lang dayta maikasay iti kinabaknang mo. Naimbag tayong palagip mo. Talaga patariman ko ti kalsada dito asyenda. Ngagturong aging ga ije mansion. Una, boss. Iti kasta. Nalaklaka ti panagbiyahe tayo. Wen, talaga pasimpak to ti kalsada iti masakupan. Kasanungatan, ti kalsada tayong agturong iti ili, boss. Saan ko naparikot dayta, maskay? Diya kon pagparikutan dayta. Pasimpamatan, boss. Iti kasta. At dapay nga agtamad dagiti otoridad ken ka. Kastamatan dagiti lumugar. Anya? Pudno, ti kuna ni ansot, boss. Adda puntoyo iti dayta. Sige. Patariman ko agraman ti kalsada nga agturong ijay ili. Bakit bogan? Ayan ni Rosana. Adda pa'y laang iti silid mi kan ni Adela, senyorito. Kasta? Made ti bagina, senyorito. Agkakapsot, gaputa saan anak at urog, iti rabi eh. Bueno, baybayak pa'y lang ni Rosana. Intod migat, mapan kami ijay ili ti utbong. Sarungkaran mati asyenda ken rancho kijay. Kadwak daan sot ken maskay. Kasta ka de, senyorito. Ibagam ka ni Rosana nga itugot ko. Ha, Wen, itugot ko iti ipapan ko ijay utbong. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem. Di uliwana denggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!